Maasia wa muimi. Mwendo musiaisia kila muthenya wa karatu ba Mutongo TV ngwatania mukamba ni ubundiasia yuluwa ni makibathukanio nitawa Steven Mwema umundi nengaliko cia metaboni na twitha tuyima mumea witawa mbemba kalibu nengatuma nono mbemba siema yue umundi nenda tume kindu kisawa pakupini kila mundu kila nomba muno ukamba ni Kenya yonthe o East Africa andu ni mendete mbemba nenda tuyime mbemba nekenda ni wisithe ni twapikia bandu tutona kwata liwitu wa kwekela muthetha yue tuyambia na amundu ano mbemba pe mbemba ndo mukamba maneye kupanda bwana yoka mbwe ya moyo wa kana mbwe ya December iko tukabanda na mbwe sunende no fail ukesethia sometimes tukwatela mbwe kale akuka na kupanda mbemba sia kungithia you pupa pikito no kuona netutona kwetha tutona banda mbemba situ sia mbua ukesethia ni sia minanza kana ni lazima wesethia netu kuongelela ino sia munda ndikende usithe ntakwata leo pauju balaba bikiwe nondo wa obendu kula wethiru wikuo wa mbua kuondo itaua ningona ndeja itu ya mukamba tondo yitha mavinda maingi mbua tutekwata nesa tuketha na kiigu cha kutwiania nitona kwata liu ipinda yonthe ukethia tuinansa ko imbua tuitegemea yoka ndo kuona tutona kwetha tuna liu itu akwena ai tuitegemea mbua tuitona kwetha na liu itu kwakwani ni yoni kusioka undo yaili tena na ino kuwezi mbingi situ kana kwe munao in fact pesori tuneka ba Mutongo ya anoma Mutomo me yankwaso ni kwa thukie kwina liu you buba bikitwe wona tweso twa wimi witu ngaleko yibandika ndani wesethia netwa kwata kindu yufuto bikite bara tu sioka yuno kwitha tona uswani obo wa andu kana kambi witu kwitha twina kiugu cha kutwiania kondo wa kusia ensa nondo tutena kiugu ukamba tutona kuikala yani tutona kwitha twina twikwaro ninsa mavinda kwa mavinda nendo tona kiwe kabikiwa ketha gukekwata ndoto ino ya kivui serikali ya itu muno ikajali ubo kamba nondo kamba nikuo kutaua na ruithi wa masilanga kwa wingi ukamba baikindu kirethe wa nthini wa kamba na baikindu tutabanda na baikindu kitasurvive nthini wa kamba ko asene yolwa utongoi yolwa utongoi witu kujali muno bo kamba nani kule tulia kwa siasa lakini wana ato ene nthino masa kwa utongoi okela miti na miaka 5 wesethia athina we bani alama ene nthino matomea mamateke ui kana atongo no matenda kweteke ui kana wesethia athina likilava tutona kwa sia yu tukethiwa na atongoi we utujali matekwijenda moyene kwatiania na utethio lonengana wa kila county no kwitha thini wa icio citu cio kamba tutona ubikiwa ni ciugu na twitona utetheka na ibe andu masia wathi kwamba ingi masia kana mume ukamba utona kwithia masithiti sindu mingi muno nundu masia usi wa athi ubitilite ku tana be bandu isilite ube bandu isile mubakani wa Tana River na ukambani na mbuzi ingi sike bathukanyo ni kule pe ndu tono tumya mbuzi ino oneka kwisitha tuna kwenzo silanga sindu sike bathukanyo pe ndu tono tumya mbuzi ino kesitha ni twetegemea ki kusithele witu ndone kwasia andu ala me nthini wa isu ciina mbuzi isu itangala maile kwikala matena liu nundu maitumia nzino ya kuna kiugu na kuima na kiugu ni matona kuima muno baiwe mataima nundu ukamba tio kuona kiugu kingi na mbuzi ila nene okay na wimi waku mbemba sia kunono ngitha sena drip niki wa ndie ngaliko ya drip na ndie na ngaliko ya drip nundu akwitha muno nyendu ni muimi wa kwetela mbua ni mama no pyu nundu akwitha ona munyao yana ata baibi ndaisa kwikala ndena liu ikumbini yakwa ondu tho waliu ai ndia tho waliu onendi ona na ila we mana na mbua ebindane junuru na imame onda mingi ina reta kwikia bidii ukesa kwithia na ima uliu wakwa yundi tonya kuta nikenda ndikeso kwatwa ninza nundu wa andu aingi ala nitha nditethesia kwa maliu na mane mandekemea
ona tui na ino kule tui kwa kutai na wisa ithia kwa kibwezi ni kwe mawandengu muno na kondo kuma kwa kitui ukese thia mundu no kethie ndengu ikunia ama kuniele so ndei sembe ntukani na kule ka temptation kuka kwatashwa wisa ithia no wana ikunia yene mbesa na wisa mbesa ya nondo na in fact ukese thia ndo mopete lo kuma kwete ithimizi nso mudambo su katatoka ka mundu atona kwebetangana ka ukese thia ena leu ndeta kuwiye ewe itatu ya kota leu ye mwisho munene na kila tuona ibetangana nayo ni kwitha ni tuketha tuitona kutengemea kuima kuoka twina withi wa nguku twina withi wa ng'ombe twina maundu maingi ala tuona kwika kwiru ndino wakamba nikendokeza kwithia etha buende na uganesa riu la twakwata tiwa uthocia ni wambe kutwiania na indi mbua yesa kuwa wingi nesa tuita twisibe pele ungi wi tayari kuketha nikenda indi wisipithia ni twesubiana na mwisio uju wanza mbingi nene kule kwa wone wako akamba ingela mota lewe meta lewe ndu memena uko thuka kana meta lewe ndu akwenda mbesa ndu maina kindu ngi matona kwika kaingi ndu akwenda mbesa na ndu wa kule kwitha mena maundu maingi ala matona maete mbesa ugethia ni tona usia ndu gatewe wemi waku ni wa drip ila kwa mana drip na mundu ungi baya kukuka kupekela kiucha kukuniyu for example wina ndoboi na mundu no umiki uchuka kakuna aketa kila kita mundu anikike ko flow necho na mundu lo kwa mana drip be mekwata ngetha ya nene ndwisi kibuki cha ukuniya kinda kwa wingi ki wasio nundu kinywa kwa wingi na baraki unyo ithia ni boma lakini kicha drip withia ni kiutumika nesa na no tona ungija kundu kwingi na mumea waku no muyani iko penda vyo tofauti ya kukunia kiwu na kuima na drip na yu uima drip woni mundu nge meta nasyo kana waise ekanetete pe mundu onete ai meta nasyo naka faulu kana no nie si wemi wela isi muno mo ngitheli nondu wa mina iki drip siaku no kubinguia cyo kibu kingithi lakini kicha ukunia no tona ukunia ukethia chanyu isu imwe na isu imwe inanywa na kwanza ingi in drip sio ni tume yake iwo kinini ukethia kibu kine tha kiyana ngika koke uya munini usethia ingithie monota pe kwendekana leba andu mianata ingithie imwe ona mundu umwe no cooperate munda munene otayeko taitatu na ina yakaina mundu umwe kwani beka wata ingithia drip ndikula uconnected mindo kwen joint uthio bingui ukabinguia kikain direction ino kethia no tona ungithia ba no tona ungithia oeko emwe pandu ba isaje mwe kakola ukakuisio ilengi eno kethia ni operate nesa we say that you are comparing level ya mundu kuthi ateme pa we say that peke thokani peke bato na in terms of kuso beke we no na we so beke muno ninsobia no ethia ni chatumika kwa kutegia maundu maingi keka umundu ndo mana drip no kona ngona niwe mete bandu banene keka kiucha ndobo yakwe ka ukipingo yamwe kapeta mundani no kona we say that we mete bandu banini angimbe wapo ni mabandu banini ni mabandu banini muno ona ndita kwa ko imondo ni imete we say that mbeki ikindu cha mbeki utisa chambo komana nkikomana aya none kule pe mundu utaika drip mundani wake no wanda mana drip sika wata so yo a process ya mundu wa kuweza kuika drip sika we ko thio bingo yo bandu bamwe yo ikabeta hii ipo mundu enda ekangata enda kuimana drip no mbaka with the woman the plumber wa kuikia pipes na either one drips na ende yoka i connect wanesa na utanamba kuikia we kithimo kilo thima ukethia ni watema mitau kwatiania nondu na mubandila wa kundu ilia thani wa mbemba thani wa mboso thani wa chochote na indi wa mina utema mitau indi uibanga drips yaku kwatiania na sizes sia kubanda yani kule ndo pe mundu uprepare monda wake tofauti ayema na drip tofauti nondo utaima ukasema sijui kendo chambe maybe
no level ya kana wekata pe undu wamba prepare umonda wa kuitwa kana kwa drip no prepare nasia undu mone kutema kiasi kilo kwenda na uisimba nesa na lazima usimbe no yiki hapo no imbalance muthanga withia wina level imwe manyo likanela isibe andona maembe pe milao pe matinga muno kila kitetha senesa ukesethia mundu ucio nwekala nesa na wethotona kwa sambemba yaku kana drip ciaku muno ndo matumia cho kusimba moko yu kusimba na moko mundu lai naye kaina no simba no matinga mayo kanesa matinga ndo ise yuigete drip ndo ilicha itinga pu lakini vyo nzi ndase uyoka kwikia drip tanamba kwikia etha no ndo wa kusubia ngarama wina mulao museo no tona kwamba kumia drips na withia wina mulao thiba sanesa kwamba kusimba na mulao na wasimba ino yo sandu mamoko malongere laini isu withie uyo kilia muthanga wonthe esu no tambiro ngithia kana uyo utanamba iki kino chonthe na drip na nepo toneka ni kutoneka uyo kukasimba ponthe ukasimba na maembe kana we na mulao kamba umia drips no ili cha mulao na ndo icio kuibanga laini cia kunesa kendo chikitetha ciata kwamba kusimba muthanga kitetha cia kwa mumea wa kila wa banda ukethia no twa muinesa na no ya nesa na withia munyithilie na gwo wangithia kiwu ni kiusubika no ndo kibasa kope kibathukani cha mundu simbite munda wake na mundu tasimbite in terms of mao ciao ibe kibathukani kenene muno lo tasimbite munda waku na wabanda mbemba yaku bayulu withia mbembe sunde na cia nesa no ndo yitwa muyo bakubi ona munyithilie wayo withia ndio kemiu nikiuthela mituki na itwa sine wasimba yu amino simba wekata na mina usimba yu ndi level ya muthanga wakwa na ndikia bu na bado na yembe bu muthanga level na yembe ni level na yembe nesa na nditio tusela twa futi umwe katikati alafu ende yu ndi ni temete yima kwatiana no ngubanda etha ni mbemba futi kwa futi na ndikia bu na ndikia fertilizer na ine ndikia mbemba yako na yu drip pe sindu wenda kwetha wena myo pe pipe pe chao ni sindu siba for example ura flila while kwetha wena sinega ndawe sithia wa manya yu mundu ako ino like drip wacha chao no pipes na pipes no cia kupitiki wo cia kupitia kiwu tio baka wenda wina matangi bala kiuja kiamba uko seto ndweza kumia direct umete ndovoine utote mundani waitoneka no mpaka wambe kwitha wina matangi umakie juluke kwa nini tukendoka saidi matangi ano ma plus no wake ya kumbene ukase puni poko mase kana uketha kitata no flonesa nondo jinthi no chenda kina pressure yo na vinya ndo kitumia kwa uimi woka ni lazima yu utulie to tangi yolo pipes na tangi wisethi ani kitona wino mbaki katumika na ende kitona ona kuthi kwa atui no tinenganite kwa atui na ende kila kingine tu drips mbene ni drips wasisia mukenya kaida no to ku manage kwa mana drips mundu watona kupikia no watone ni utona muno ndipetha yolo muno nondo mundu no kwekole ninguwa drips ni sobe yake wo drips ni ngitha senesa no mundu no manage ni manage muno we na bidii muno ndwisi akamba ige muno itukite kwa saloni na ndo yi nyano saloni na musee wakwa na ende twa survive kwa baloni na ende twesa kwata ndo ko mundu na manage no manage akwenza na loni na iso kutweka no kuwiba wiba mbola nina mini omituki na ende nyana kwatie kiucha kwa na ende yana kwikata na kuwima ko uwemi no webe mundu lon na katiwa na kila wose loni na mundu majende kethia uwemi no kumenenji kwende na kuwiba loni yako wose loni na wenza kiwi aya yu pone basio ntwa Leaf Foundation zio to twambothi thu mone twasio kethia tukwetha ende yutu ikwata mbemba tumemenesa uno tumeki hapo uno tumetanisia na uno tukwesa kwakisha mbemba yaku no na isere twele ingi tutatu uno tukwesa kwakisha twamesobe ani kanda wesethane yokanesa ni mubya muno ndo kwenda nana naito. Thank you. Mwanda musaisi ne kilungu cha wasia wa mwemi bane Mutongo TV ngwatana mukamba nyeneta wa Steven Mwema twende na kuema mumea wa mbemba lo tunenga ngima oso muthokoi na sendo sike bathokanyo twambothi thumone banini twasiokethia ne tukwenda na kuema mbemba twithene.
wasia wa muimi.